करी आगो को आपण मान डकई नियाली आपण माध्यम नियाली जनसाधारण को मु सूचई देवी को सूचई दबा चाहूँगी भी जे आमे यही टाइप रो कार्यक्रम करुचु आपण माध्यम आज गोटे कथा कहूँ मु नियाली निर्वाचन मंडली समस्त जनसाधारण को मु आज धन्यवाद एवं शुभेच्छा जनाऊँगी जे आम उपर आस्था प्रकट कर ए 100 दिन मध्य कहून ए 100 दिन मध्य 100 दिन मध्य आमर विधानसभा भी हो जाइए ता भीतर भी मु जो स्वल्प समय पाई विभिन्न पंचायत को ग्रस्त करुँगी संगे संगे 22/8/2024 तारीख में आम प्राची नदी पुनरुद्धार मु बहुत चेष्टा करी उपर स्तरीय गोटे बैठक करा ओडिशा सरकार उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन विभाग माननीय मंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा तत्वावधान में जल संपद और पर्यटन विभाग उच्चस्तरीय अधिकारी बैठक सचिवालय 1/8/2004 अनुष्ठित होता 2024 ओडिया अस्मितार प्रतीक सर्वपुरातन प्राची नदीर पुनरुद्धार सहित पर्यटन विकास कूलवर्ती ग्रामवासी आर्थिक उन्नति निमंते पदक्षेप नियाजिबार योजना रही प्राची नदी आम निर्वाचन मंडली प्राची नदी जो दूरत्व अच्छी नियारे मु भावुची जहाँ इंजीनियर मैंने मत कहते 70% आम निर्वाचन मंडली तेणु पुनरुद्धार कर समस्त प्रकार योजना प्रस्तुत हो जाए वर्षा कारण सर्वे होना सर्वे हम आमर मुख्य प्रशासक पाखे आलोचना हो सारी और प्राची नदीर पुनरुद्धार आरंभ योजना प्रस्तुत हो आपण मैंने जानते कुंडीमोह ब्रिज दीर्घ दिन है ब्रिज कंप्लीट होगा सत किंतु तार जो अप्रोच रोड हवा कथा हो पारा ना दीर्घ दिन हम मु तो भावुँ प्राय 15 वर्ष हम हो नाला से अधा प्रांत अवस्था रहा आम अंचल जिते गुड़े ब्रिज अच्छी सब आश्चर्य और दुखर कथा कुंडीमोह ब्रिजटा ही गोटे अधा प्रांत रही जाता सेठी दुर्घटना घटी 3-4 जन लोक मृत्युवरण मुझे निर्वाचन लड़ुली से बिलासुनी पंचायत समस्त को प्रतिश्रुति देती जे यह मोर प्रथम काम हम मो धन्यवाद देवी आमर ग्राम्य उन्नयन मंत्री को एवं कटक जिलार जी अच्छा सुपरिटेडिंग इंजीनियर इंजीनियर सहयोगी मैंने समस्त को मुझे तार गोटे एस्टिमेट प्लान प्रस्तुत करागला वर्तमान ता सफल हो 5.5 कोटी टंका 5,50,00,000 टंकार टेंडर ये 30 तारीख दिन हेबाकू जाऊँगी एवं से टाइम लिमिटेशन रखाई 15 मास जदि मत बिलासुनी पंचायतर समस्त साधारण लोक मत सहयोग करेंगे ताहले कुंडीमोह ब्रिज वर्षक भितर संपूर्ण हम एवं से कुंडीमोह ब्रिज संपूर्ण हेला परे तार आलोकीकरण मु व्यवस्था करी बेआईन बालीघाट बाली लुट उपर पदक्षेप नि मात्र 3 मास है एठार विधायक अच्छी निर्वाचन मंडली
ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ପ୍ରାୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦଉଛି, 1 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମୋର এই ଚିଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ ମାଇନର ମିନେରାଲକୁ, ଯେ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ତାପରେ 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 ମୁଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିଠି କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଅବଗତ କରାଇଛି, ଏସପିଙ୍କୁ କହିଛି, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି କହିଛି। ଏ ସବୁ ଚିଠି ବାଲିଘାଟର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିଠି ହଉଛି ବାଲିଘାଟର। ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ ହବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଠି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ମୁଁ କହିଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣେଇଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିଛି ଯେ ସକାଳ 7ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଘାଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠୁ ଭାରି ଯାନରେ କେବେ ବି ବାଲି ଲୋଡ ହେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୋଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି, ଉଭୟ ବିହାରୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୋଲିସ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନବେଳା ବି ଗାଡି ଏଠି ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅବଗତ କରାଇଛି। କଲେକ୍ଟର ବି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଜିଟ କରିବେ କୋଉଠି କଣ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ମୁଁ ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପାଞ୍ଚଳର ଲାଇଫ ଲାଇନ କହିଲେ ହବ, ଭାତହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କନ୍ଦଳ ସାଇକେଲ ଅଛି। ସେ କନ୍ଦଳ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଭୂତଳରେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟର କେନାଲ କରାଯାଇଛି। ଉପରେ ନଦୀ ପାଣି ଥିବ, ତଳେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଇ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ବାହାରିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଣି ପାଉନଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ ତାହେଲେ 3000 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀକୁ ଜମିର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାକୁ ଅଲରେଡି ଆମର ପ୍ରାଚୀ ଡିଭିଜନର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏସସି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ନିଆଳି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ କେନାଲ ଯୋଉ ଅଛି 22.5ରୁ 25.5 ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ସାହି ଅନିମାଳ ପିତାପଡ଼ା ଅନିମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିମାଳ ଛକ ଠାରୁ ମାଧବ ପ୍ରଧାନ ସାହି ଦେଇ ପିତାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡୁଥିଲା, ତାକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 200 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜଳକର ନିୟମିତ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଅଣଜଳସେଚିତ ଥିଲା। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଗଲା। ଦେବୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ କେନାଲ 9.100 କିଲୋମିଟରରୁ 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଆନୁମାନିକ 100 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜମିକୁ ଜଳ ଆସୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଳ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ପାରୁଛି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ କେନାଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜବରଦଖଲ
ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୋତି ହୋଇଥିବା କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଅଠାନ୍ତର ବରିମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଗାଁରୁ ପୋଖରୀ ଗାଁ ସବମାଇନର ଅଧୀନ 40 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା କେନାଲ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜମି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛିଣ୍ଡା ନଦୀ ଏବଂ ତଳା, ସେ ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡା ଆଉ ତଳା ଯୋଉ ତାକୁ ଆମେ ଡେଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ମୁଁ ଉଭୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ବାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଇରିଗେସନର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଛିଣ୍ଡା ନଦୀ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଛି ଏବଂ ତଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଛିଣ୍ଡା ନଦୀ ହେଉଛି 17 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ହେଉଛି 13 କିଲୋମିଟର ତଳ। ତ ଏ ଉଭୟ ହିସାବ କଲେ 30 ରୁ 31 କିଲୋମିଟର ଏଟା ହେଉଛି। ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ମାନେ ଏଥିରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଫିସରୀ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇରିଗେସନ ଡ୍ରେନେଜ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଝିରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ଯୋଉ ଫିସରୀର ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷ କରାହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ମାଛ ଚାଷ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ସେ ମାଛ ଚାଷ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ, ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାକ ନଦୀକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡେଡ୍ ନଦୀଟା ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ନଦୀ ଯୋଉଥିରେ ପାଣିର ଟୋଟାଲି ଆସୁନି, ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇ ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଆଳି ହାଟର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ନିଆଳି ହାଟରେ ରହିଛି, ସେ ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାଟର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଭାପତି ଥିଲେ ବଜାର କମିଟିର, ଆମର ଆକୁ ଭାଇ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିରଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇନା ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲୁ ଯେ ନିଆଳି ହାଟର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନିଆଳି ହାଟଟାକୁ ଏଭଳି ହାଟ ଭାବରେ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହାଟ ଯେମିତି ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଳି ହାଟର ସମସ୍ୟା ବୁଝାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କିଭଳି ଶୌଚାଳୟ ହବ ସେଭଳି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତ ନିଆଳିଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର ନିଆଳି ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ମୁଁ ମୋର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଟଙ୍କା ଯେ ନିଆଳି ହାଟରେ ଆମର ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବଡ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହାଇଟରେ ରହୁଛି, 12ଟା ଲେଖା ଗୋଟେ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ରହିବ। 5ଟି ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ଛକ ଠାରୁ ଆମର ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟା ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟା ନିଆଳିଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି, ନିଆଳିକୁ ଏଟା ଆଲୋକୀକରଣ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲ୍ୟାଡ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ହେଇଯିବ। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆ ଭିତରେ ସେଟା ରୋଡ ମଝିରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଯୋଉ ଡବଲ ହବ ତାର ଆମେ ସାଇଡରେ ବି ଆପ୍ରୋଚ କରିକି ରୋଡକୁ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ଜାଣିଲି। ଆମର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା 1980-82। ସେ ଯୋଉ 1980-82ରେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଳୟ ବନ୍ୟା, ସେଥିରେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅରିସୋଲ ଗ୍ରାମ
पूरा संपूर्ण भाव में भासी जाइला तार गोटे पार्ट भासी जाइला एपट अड़सपुर पटु गाँटी पूरा निश्चिन्न हो जाइला जहाँफल से सरकार 82 मसीह सरकार गोटे कहते जे वर्तमान थईदान कर दिंतु जमी को पट्टा दि जो जमी की दि जाए पट्टा दि दुख परिताप विषय बहुत 82 मसीह बहुत विधायक आसिले बहुत विधायक गले किंतु से पट्टा आज पर्यंत पाईना से मत भेटुले छवि बाबू आमर ये गोटे कम आप करूँ तेणु मुझे कौन कर रेवेन्यू मिनिस्टर सागर कथा उपस्थापन करने सहित 22/8/2024 24 तारीख में 1980-82 मसीहार कंदल नदी बन्या द्वारा क्षतिग्रस्त बासिंदा मानक स्थायी जमी और घर बाड़ी पट्टा प्रदान दाबी करते सरकार यह खूब शीघ्र पदक्षेप ने प्रतिश्रुति मु विधानसभा प्रश्न पचारि विधानसभा उत्तर रखाई जहाँ नीति नियम अनुसार यहाँ करने तेणु मु आशा रखुची मु निश्चित लगी जो मो अंचल बासिंदा निश्चित भाव में घर पट्टा पाइबे 23/8/2024 मो निर्वाचन मंडल अंचल विद्यालय मानक केतेक शिक्षक पद खाली पड़ी पदवी पूरण करने नहीं प्रश्न विधानसभा उपस्थापन कर खूब शीघ्र शिक्षक पूरण कर सरकार प्रतिश्रुति 23/8/2024 फनी क्षतिग्रस्त पान चाषी को क्षतिपूरण और पान चाषर उन्नति संपर्कित समस्या नहीं आलोचना करी खूब शीघ्र पान चाषी समस्या समाधान नहीं सरकार प्रतिश्रुति 23/8/2024 ब्राह्मण झरिल ठारे आप जानी आम नियाली निर्वाचन मंडल एकमात्र कोल्ड स्टोरेज से बहुत पुराना कोल्ड स्टोरेज तो से जो ब्राह्मण झरिल पाखे जो कोल्ड स्टोरेज अच्छी तार दीर्घ दिन धरी कार्यक्रम न हो पड़ रही यार कार्यक्रम नहीं मो विधानसभा मो प्रश्न उठेली एवं विधानसभा सरकार यार उत्तर रखिंट जदि पीपीपी मोड शीतल भंडार को कार्यक्रम करा पीपीपी मोड रे प्राइवेट पार्टनरशिप जोटा अच्छी सरकार सागर करके राज्य हे निश्चित भाव में कार्यक्रम हम से विषय योजना चले 2/2024 नियाली निर्वाचन मंडल विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िक केतेक पदवी खाली रही केबे सुधा ताहा पूरण हो ताकू नहीं स्वास्थ्य विभाग को प्रश्न कर सरकार खूब शीघ्र डाक्तर अन्य पद पदवी पूरण करने गुरुतर सहकार विचार कर मत देते छड़ा नियाली निर्वाचन मंडल सबु समस्या को सरकार दृष्टि को आने सत चेष्टा कर सरकार जो दीर्घ 15 वर्ष धरी विधानसभा जो स्वर उठा जाऊला मो विधानसभा स्वर उठाइबार सक्षम हो पारे 100 दिन भितर विभिन्न समस्या विषय मु प्राचीन मंदिर गुड़िकर संरक्षण और उन्नतिकरण निमंत्रण आम निर्वाचन मंडल में विभिन्न प्राचीन मंदिर कीर्तिराजी गुड़िकर संरक्षण पारिपार्श्विक उन्नतिकरण करने निमंते ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग माननीय मंत्री को प्रस्ताव दिखाई शोभनेश्वर और माधव पारिपार्श्विक उन्नतिकरण सहित पर्यटकों को आकृष्ट करने पर्यटन विभाग अधिकारी सहित आलोचना करा अल्प दिन मध्य कार्य आरंभ होगार योजना रही शोभनेश्वर मंदिर जोटा शोभनेश्वर रास्ता कहते अल्प दिन तले मत शोभनेश्वर
जो कमिटी जो अच्छा जो मैंने मत डाकी से शोभनेश्वर जो विमान जाऊँगी जो प्राचीन नदी पटू जोड़ा शोभनेश्वर मंदिर जगह बोली कहुच्छी जगह शोभनेश्वर अच्छी से जगह को जबरदखल कर रखा जाए से रास्ता को उन्नतीकरण सांगे सांगे से जगार जबरदखल निश्चित भाव में उठेवाई मु जिलापाल पाखे प्रस्ताव दे जो जगह सब जबरदखल हो से जगह को तुरंत जबरदखल हटई से रास्तार उन्नतीकरण कर जो भाव में शोभनेश्वर मंदिर पारिपार्श्विक उन्नति हम रास्तार उन्नति हम से व्यवस्था कर ऐतिहासिक दोपटी जोटा कि आम अंचल गर्व गौरव सांगे सांगे ओडिशा जो माने ठाकुर प्रेमी जो माने जो विमान दौड़ बेले जो मैंने नियंती कांदे विभिन्न जगह सारा ओडिशा किंतु आम दोपटी मेलन गोटे स्वतंत्र परंपरा रही ना भी अच्छी 1898 मसीह ब्रिटिश समय जैनक डेपुटी कलेक्टर तत्वावधान मेलन आरंभ होता 64 अधिक दौड़ विमान एकत्रित हो मात्र मेलन पड़ियार भित्तिभूमिर अभाव अच्छी भित्तिभूमिर उन्नतीकरण सहित सौंदर्यकरण करने ओडिशार पर्यटन विभाग अधिकारी जन शीघ्र भी यहाँ करेंगे प्रतिश्रुति दोपटी मेलन आप अपेक्षा करूँ निश्चित भाव में काम हम किसी काम निश्चित हम यही मेलन पूर्व टे समय लगे दोपटी मेलन जो आमर ना अच्छी से दोपटी मेलन को आम निश्चित भाव में से जगह और से अंचल को आम उन्नतीकरण आमर मु सब जिते मो पंचायत बाहर जाए भुवनेश्वर जलालपुर मु छेना जो मैंने बिक्री कर दुर्दशा मुझे देखी छेना को से रोड साइड में रखी छेना बिकती वर्षा हेल्ले ना असुविधा बहुत करती तेणुक मो छेना गोटे मंडी जलालपुर तैयारी करने मो तहसीलदार को पूर्व जो तहसीलदार थे कहली से जगह कौन आलोटमेंट कर प्रतिश्रुति देते ये तहसीलदार को जन खूब शीघ्र छेना मंडी जलालपुर सरकार जगार हम एवं छेना मंडी जो हम से गोटे सेड हम जमी छेना जो मैंने बिक्री कर आराम से बसिक छेना को रखिकी जमी व्यवसाय करेंगे विभिन्न स्थान को कटक भुवनेश्वर जो जाऊँगी गाड़ी लगे नवाई से सुविधा व्यवस्था कर पान चाष आमर मुख्यतः नियाली परिचित पान छेना परिचित तो पान जो विक्रय करा जाए पान नियाली गोटे स्थान निर्माण करने जोगाजोग करुच्ची व्यवसायिक मान सागर भी बसनी जदिव मु बसिक पान व्यवसायी मान सागर कथा हेबी पानर जो पिंडी जो तैयारी हम पान मंडी जो तैयारी हम से तैयारी हम गोटे जगह को सिलेक्शन करछि जदि पान व्यवसायी माने चाहिए पान वर्गर मालिक माने चाहिए से जगह को स्थान निर्माण करके आम बहुत शीघ्र ये जो पान मंडी आ छेना मंडी यहाँ निश्चित भाव में प्रतिष्ठित लोक तैयारी हम आपण ये जो ग्रामीण हाट जो पहला आमर कालिया भाई आपंकर प्रसन्ना शिखाड़ आप ये सब घाट नियाली को छाड़ी नियाली स्पेशल गोटे कर ये सब हाटर उन्नतीकरण पे व्यवस्था करुँगी अलरेडी विभिन्न सागर भी कथा ये पैसा आसो केमी हाटर उन्नतीकरण हम ये सब जिन को लक्ष्य रखी आप देखिए बहुत अल्प दिन भितर सब हाट जमी हाट हवा कथा जमी पिंडी हवा कथा तार व्यवस्था से काम
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ସେ ହାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକୀକରଣ ହବ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଅଡ଼ଶପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ତା ସବୁଠୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦିଟା ବ୍ଲକରେ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହ ହବ। ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଅଛି ନିଆଳିରେ ତାକୁ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ। ନିଆଳିର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ହାଟ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବ ଯେମିତି ଲୋକେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଚାଲନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୋଖରୀଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ପହଣ୍ଡା ଜଲାଲପୁର ରୋଡ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଘର, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଟେଣ୍ଡର ଯେବେ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସେ କାମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ କେମିତି ଆଗେଇବ ସେ କାମ ହଉନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମସ୍ୟାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 24 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଚିଠି ନମ୍ବର MLA ନିଆଳି CRNB 2524 এই ଯୋଉ ଚିଠି ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କଠୁ ଫୋନ କରାଇ ଇଡିପି ଆଦି ଏ ଯୋଉ PWD ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ କାମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିଡ୍ କରାଯିବ। ଆମର ପହଣ୍ଡା ଜଲାଲପୁର ଆମର ଶିଖାଳ ବ୍ରିଜ ଠାରୁ ବାଁ ପଟେ ଗଲେ ଆଳି ବ୍ରିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପଟେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ହାଇୱେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଲଟାଉନ ମାନେ ଆମର ଗୋଲପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ରୋଡ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ରୋଡ କୌଣସି ସ୍ପିଡରେ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଯଦି କାମ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ସବୁ ଚିଠି ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ଏ ଚିଠି ଯଦି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ୟାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଲି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେବ କଣ ହେବ ସେଠି 20-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଇଏ ତେଣୁ ଏହି ମାତ୍ର 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁମତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବିକାଶ ନୀତିକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଆଳିକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମୋର ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ମୋର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 100 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କରିଛି ତାକୁ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି।